Alhamdulillah vaksin sudah mendarat di benua kita dengan penjagaan ketat, menjadi harapan pandemi berakhir cepat. Karena kalawasan maarit hidup melarat, ngali becari duit, ngali menunaikan hajat, ngali bemadihin di kerumunan masyarakat. Jarang keluar rumah, mandi tidak semangat, bilang setahunan gigi jarang basikat, awak berbau cuka, daki mulai bekulat. Vaksin anti corona memang solusi hebat supaya tahan covid, penyebaran diperlambat. Tapi sabuting vaksin nang juga perlu dibuat, vaksin anti sakit hati, gesan kita nang kada kuat supaya